Cho click qua de no mo pa ta ta ma do bwe chi lo ta do ya le corona list to chin ni ya I ta so le mi wa la jo ki chi to ki to ki su hu ha lo ko ni lo phe ne de mo ko se pa ke te da Ukraine attack de ta ke pu thwe de chi phu mo no le we ta o ta le pa update la community ba kha wa da Ukraine Russia ta du ni lo da phe ne ji ku du na wa da video ka no tu na wa da phe de chi phu America embassy As President Trump made clear during the G7 summit last week, Russia should make a deal. Time is not on Moscow's side. Russia is taking 40,000 casualties per month. Its economy is severely strained. Ukraine is innovating quickly. I want to share on the Mudko, no? Let to know whether I told a penny. It could be Tagalujevo. Say what I say, no. UNSC ta opodo penny America embassy could do with that. She would attach her to Bakado, Kikini, Russia, need to attack ma wirata duli no. To be the Russia and Russia the Ukraine pala attack Mawara ma wirata duli. Dolo Chorda le Russia ni lo pe G7 ta upo mahaku. Koko dana trete wada wili no. Kikini touch le Moscow touch le Russia agoni at oh aba no. Kikini bimi betere. Ta asani sako wada le Ukraine or koba Russia ke wada pala batura kimono. Ahona kro chomu to wada le akaba ma wirata duli lo da puti te wada chele puti te wada le Putin te wada le a lot over ba le batte tam ta ku a lot over le sa ho ne sa ka batte tam ta ku mo no ata bu ro wada nor chi ba ne no ke me bu che te plo ro kwa le ta pu ro wada ke ta u ro ke ta ke ro ke no mo ko te ita le tu chi wada le ta u ro na ke pe ne no ke wada party wada microchip a company mo no a lot le factory ni pha do ji do a do ta le Russia ko ne no do Ukraine khawada lemlo do drone takasar niya pa plawada a kilo takayable lo acho chu yura do Ukraine a koche ne kilo takayable lo do Ukraine me do khawacha ne khawada pha yili tna kine kikene Ukraine ko bota le ama thora wada ta du apato do di tapte ne ato khawada le Russia khawada ba do de sat khalaba aba khachu sit ko ta lo le rido wada le Russia podo a lot le ke tita suta we papoda suta we toจีกลูดักลูที่พันหมอนจีให้นิวเคลียร์ที่พันหมอพูดตาเนี่ยตั้งสอบพลาวดาเลยปฏิวัติซิมิคอนดักเตอร์เนาะแล้วก็เวลาไมโครชิปเพื่อมากูอุดรคันเนี่ยสุดที่เวลาหมอนปฏิวัติเยอะกันเราบัดเวลาเลยอากาศชียานเนี่ยหรออากาศชีเปลี่ยนอย่างมันอากาศเลยชีเนี่ยหรอที่ตัวที่เวลาหมอนอยู่ในเนี่ยตัวตอนบ่ายกูเลยเนาะแกไปปกติน่ะเจ็บมุดก็ได้เอาไว้เนาะที่เวลาอุดรเกล้าเวลาปูเราเวลาพาดูเนี่ยหรอdo talot to ile patiwara microchip ni do microchip ni metam no le tmu ko de tara microchip na ke wada microchip na ke wada tha ki chi pho le pathu no wada le technology pu di to le phone mi ki leader mi ki me klo mi ki mlo mi ki we ko bo yu mi ki develop phan mo ke ye me any kind of technology le pu mu wada jo che to ke la mi wada technology ju ni no ne patira khel khechin allo wara microchip da ka ba mara ne lo microchip mi to ba ne do te ke ro ba do away mi da gomuni te phle le ati ni wara Russia apdo microchip le alati do wara mlo alati do wara defense a kho da ta ne Ukraine ba kha ha go wara ne lo do mi sik ko wara pati wara microchip allo to le addo ta wara le Russia ko ne lo a kho da ta ne microchip mi do lo ba ne gomuni ha go li no mi do le ba ne Russia ke le ti do wada draw je le ke le ti do wada mlo je le ke le ti do wada defense je le ni akaba khu kle la so no do ke delay wada ba mo ko le ke ni Russia da pa session pa be mi ya la pu ko na wa pu wada la mo no pu tru da pu le pu te li lo do ke de to pu de tru na ke ta ke de do le ne ke cha ta o ba ta ke do awe pu wada pa o le ki ne ba wada do session do pu wada te ni le ba pa channel le ba bata blog le Euro bata blog le America bata blog le ti do ko le te pa le ati channel wada microchip lo ke awate ki cha ki ti do wada cholo wada company le ke ti wada no cham lo ta do de dive munu mata sit pa mo no bo yu wada ke le ke che ni allo wada do ko ne Ukraine ba le kha wada lo ko ne pe lo te le ala ba
mi ha ko wada li ne ta ba do ba ti ta delay no ta ka chok tok ji do wada le Russia ka ti do wada mo mi ta sit pha ne ka ma wada cha le no at no ha ko ne len pena wada ta so pa pla di po ko ne no Russia ba do wada li no no a ko na ne pe me pa su pa sa pe me ki kwa le ta so ti pa pa pla wada ne sa tho asa le ta pa refined wine no ta pa so lo ta share to glow ta pa gas lo no ta ma wada petrochemy a lo ke ye mi ta lo redo wada le mi wada Russia ji hen nu clear ti pha to ti da wada mlo ti da wada bo yu ti da wada divided ba lo clear ti pa ne Ukraine sa tho ma ha ko wada yo li ni lo no a ko da ne ta si kwa ko wada le the community ne na wada drone community na wada mlo le yu wada le Moscow no phe ma ha ti ne le yu do li le Moscow ne do ko bo yu ba pi da phe de du na ri ya do de da pte de kam la po du ta si kwa si do ho tho do sa tho tu ba wada li le de block kha no we ti le kha wada Ukraine do Russia kam la po ti ba de chum wada le a we ti di ta he kha wa ta ba ba le Ukraine kam la po ti po ko de ba tu lo no ta ko ta kli ta o do ba pa ko ta ba pa ko ti ba pu pat ke si ke so ke ne Russia kam la po sa tho tu ba wada li la ba wada Ukraine do mlo chu ta ver mo no we ti ba sa ro mi de parti de pa no bo pa so a mi ba pu pa ta o khia mi ba pu pa wada ke si ke so la lo le ti pha mo no ko ne ti sa te ta ki da la we ti o ni ke ne de me la pa ala kha wa nya da we ti nya chin no kwa da easy ti le ba mo no da ke ba ke te na le Crimea ke ti che po ke ne a de ni ne no we da ta lo le ri do we da le Russia a go do ta le ka su we da le ta du ta ya mi gi do pa we da su ti mi gi do a si bwa ye mi gi a logistic mi gi ta lo to la po ko da Crimea ne lo no do ke le Crimea ne kam la po ti po ko po be ne ti da pte da la ma ha ku tu ni na we ti sa tho tu ba wa da li ko bo lo so ne ba le da ba ko le so klo Ukraine kha ha go ta share so klo Ukraine kha go ne tele ki le ba no do logistic a clear ke le Ukraine kha tho te wa da to si ko ne le chu mo ta lo to no ko mo le ta le Crimea ne a che bo wa da le Ukraine a ko mo no ta che bo lo sa Russia ko mo pa ba pe te ko yu de ne tu le ta ko mo no ke ne kam la po ne no tu da le ta ti hi a khwe le wa ti ko ba bo so le ba so la upa wa da si di pha ne pa kha wa da le private no pa kha le private si da ne ko du bo wa da tele pwa ko pwa na no do bo pwa wa ma da po do ko du bo da tele su po si po a ko ta lu ta le ta du ta ya ko lo mo no me le kam la po ne di ke ne ta te he bo lo wa ti ba ne lo te yo lo ba mo no do a we di ko ba sa la yo se be ya di si nya ba mo no a we kha do pe ke de ne du Crimea te che po no pa ke du si na sa Crimea ke che da po ke kwa ka wa da ho ko pe i no pa thwe ba kha da Crimea ne le apu ku Soviet acho ne Crimea la ake wada Soviet ta le nya no ko cho pa po da le nya le ple do te kru wada le Soviet Union lo po ri ba ne mi te ne Russia da Ukraine ne pu ga wa ga no pe ne che ko ta ne pu ga wa ga ti da te ne no aweda Nikita Khrushchev hello wada no SSR hello wada su Ukraineဖက်တကထုတ်ခွေရဲ့ရက်ချီလူတော့ကဲရဝဒယူခရတာနော်တခုဒီလက်နဲ့ဘာနဲ့ကဲဝဒUSSR မနော်ဆိုဗီဘာသာနဲ့ကခပေါ်တယ်ဖက်နေချိုချကတော့နေမိကေကွာကနေစီဘွားကြီးနော်အဝဒမေ geopolitics အဝဒဟောက်ခိုမိကနေပကတဲ့လေနော်မိဝဒတာလော်ခါလအဘဝဒဒုမလာဝတိမာဝဒစီဘွားကြီးခပေါ်တယ်ခရိုင်မီယာကိနေဝဒလေပေါ်လေဆူနော်တော့ဒီစပ်တဲ့နေနော်ဖဲလတာဟဲလောဝရဆူယူခရီဝီအလော့ကိနကိနေဒီလရုရှားဆိုဗီလပေါ်ကဲရဝရရုရှားတော့ဖူတီပေါ်ရနေတိဝရလေတတ်ဘီနေဒီလက်နေခရမီယာနေအတမီဝရယူခရီတာဘာလက်ညာလီလောနော်အကဲဝရရုရှားတာလောအခုတည်းစဘကီဟီဝရဖဲကီထိုးစီလူတော့ပေါ်ဝရအတဲ့ဘတဲ့နေပါပနော်နေလာကဲတာဘာနေကိအကချပါပနော်လောစာဒေါ်လာဝဲလေဟီဝရခရမီယာတဘီအခုနေale hini chu weda Ukraine Crimea de ke hotda ne awe bata no hata ku yotu le G7 G8 akla do dita bate group of 7 ke klenya ne ke group of 8 mo no group 8 dollar Crimea de be ne dita bate ne de me ke kwa letter si so ne putte de weda atme Ukraine ta ba do me ke kwa letter clue weda le Ukraine ta ba na ke weda Soviet Union ta me wada ne khobo da le Nikita Khrushchev ne ti weda le
ရုရှားမိကေယူကရိန်းမိကေနေပူရာဝက်ကားလောမာကိုအော်ကိုလောခုနေလေဟီလိုဝဒါဆူယူကရိန်းတော့ကဲရယူကရိန်းတာဘာသာနကေဖက်ခီရိုချီလူရုရှားလေဟီဝဒါလာမီဝဒါပူတီပေါ်ရာကေနေတီဝဒါလေအရမေယူကရိန်းတာဘာအမီဝဒါရုရှားတာလားအခုနေစပါလေဟီဝဒါနေလောဟုတ်တယ်မလို့ကိုသေးနေမိကေကွာလောဟောနေနော်အိုင်နေစီတာဘေယူကရိန်းနော်တော့ချီဝဒါတပ်ပေလေဒေါနက်စပိုရာစီကိုဆောနော်တာစီဖိုင်နေအကဲယူကရိန်းကမူပါလာစနာကိနေရုရှားလေထော်နေဝဒါမယာရုရှားလေဒူရပဲလာဂျုံဖက်ခီရိုခီစီကီနေအသိနေဝဒါကော်ရိတ်ဖိုင်မနော်အခုနေလူကီရက်ကီခုခရိုင်မီယန်အိုဝဒါလေရုရှားတပ်ပေါ်ပေါ်လာတူကီကီနော်ဒေါ်လာနေမိကေကွာဝဲအနေပေါ်လေနော်အဝဒါပေါ်လေအဇောအိုဝဒါဖေးနော်တီဝဒါလေတိုခတ်တဘွန်အိုဝဒါဖေးနော်တိုခတ်အိုဝဒါဖေးတော့ဖက်တဲ့ရုရှားကမူပါအိုဝဒါလေအခုနေအဝဲဖက်လက်ခီရိုစီလူဝေလကီကီနီနေပူတင်နေတီဝဒါတိုခတ်တဘွန်နေကေရဝဒါle aweti ke khonne lo ta crimea ki no do pe ki tho kisiki la jo awale te ni wada ta lo pai do russia ne awethu asik ko wada pe ne to ri body to boy aphu mo no to boy ne aphu lo at tho pe ni nya ba la he kho da wada su kho wada crimea pe do to la phu pe de bona ki ne ko do mi sa pe no se na ki ne ke wada ukraine kha sik ko wada lo ha ho lo po no mi bo do ke do si nya ba akho ta deတော့ခေဝဒါလေးလေးနေကဘိုင်ခေါ်တူဟဲလစ်ဘခေါ်တူအခုတရတော့ခေနေယူကရိန်းနဲ့အခါဝဒါရုရှားအခတ်တူနေနော်ခတ်အိုဝဒါဖဖေးတော့ခါဝဒါနဲ့အခါဝဒါဖခတ်တော့ပါနော်အခါဝဒါဒီတော့လေဘယ်တဲလဲအခါဝဒါလေတူခုချော့အခါဖခတ်တော့ပါအခါဝဒါလေတူခုချော့ဘာမလို့ခလေတူခုချော့နဲ့ခါဝဒါဒီတော့လေရုရှားနဲ့အချော်လောဝဒါအဒီဗန့်တဲလေဒီဗန့်လေမလို့တာတော့တယ်မရas luiya oda kiko fema ka din ni yukure khati ni blade no radar thai phale yukure khati le blade da chola weda device ni yukure kha ko li ke yukure kha ko da mi wi ni hok ko be crimea mi gi do le to khash bone ki ni ta do sa de la wa sia hot ul ba no do ke kha ko mi wi ta do sa de mi to ul ba si da ni assault to no assault to next step ni yukure ka kha no po weda to lo yukure mi kha weda to khash to bone niခါဝရလက်ကလီကစေတော့သူဝရစီဒိုဟဲဝရလက်ပေါ်လက်တီပီကိုဒစေအဲ့တော့ခါဘာမခေါ်တာတော့တယ်လို့ခေါ်တာခုဖဲဒုခုထော်နေတော့လပါခါဝရလီတော့ဒီနေ့တော့ဟိုကဲရတာခွေတရလဲယူခရကောလခါချူတော့ဝရတော့ခါလပေါ်ရတူဘိုကဲမခါလပေါ်ရတူဘိုနေမလပေါ်ဝရတော့ခရိုင်မီယာကိနေတခွန်နေတာရုရှားကမပါနော့ချေလပါဟုတ်တယ်ဒီဘကဟိုလခရိုင်မီယာကမာချလဲဥကကောဝရတချီတော့နော်မိကလဲမြောက်ကမာချလဲမနော်တော့ပဲနေဒီတော့တဲနေတော့တဘောမေခီဘောမေခေလေယူခရီကိုလက်စခါဟောတာအခုတရနေတော့ဖဲမကလေ UNSC တောက်ဖို့နော် American Embassy တေဝတာလခေတချောကတော့နေတော့ဝဒါလေရုရှားဥဒခေါ်ပါလေပါနော်မေတဲ့တာစနေတော့ဝဒါလေရုရှားဥပါလေပါရုရှားနာရိဖုလဖုလလီခုနေကဘာမှာဝဒါတမတခုဟဲကလေစနော်ကိုဘာစလေပူတီမတ်ခေဘာနလို့နော်တော့လေတောက်တဒီဖို့ကိုကဲခေပကိကွာဒါဝဒါခရိုင်မီယာတပိကျေဖို့နော်လောကောဝဒါခရိုင်မီယာဘေကဲယူကရိန်းတဲ့ပေါ်ဟဲလော်တာကဲတလီမီယာတော့လေဒူနီယာတဲ့တနစ်ရှူလန်တန်ယူကရိန်းရဲ့စစ်ကောပါတော့ခရိုင်မီယာတပိနေမိဝတာကော်တကီလကော်မီပါကဲကောလော်တော့ဒီတော့တဲ့အတွေ့လေသာလကောအိုဒါလပေါ်လေအပူဇော်တီကေကေမနော်ခရိုင်မီယာနဲ့တတကီနေတော့အိုဒါလပေါ်လေဆူနေပေါ်လေဆူနေအရီဝဒါလေlogistic နော်ဘာမလဲမတဲလေချီကောလာအိုဒါလပေါ်လေကောဝနာကဲတလောလေ import export ညမနော်ချီကောဖက်လက်ပြလေနေမျိုးဒါလေအကခိုမျိုးဝဒါပေါ်လေနေကေဝဒါတလောလေပါလေတာချာရာပါရှေရာတိညောမနော် logistic လောတိဖက်နေညောအခုတတနေရုရှားနေလောကဝဒါလေကူလာဘာမကိုလေရုရှားနေနော်ဒီတေဝဒါလေညာရကအကေဝဒါဆိုဗီယက်နဲ့ကေစတာလာတကေယူကရိန်းပဲလော်ကီနော်ခီနေဝလောကဝဒါခပိုစနာဝဒါလေပေါ်လေဆူရုရှားနေအကောနေနော်အချက်ဘူဝဒါတော့ပေါ်လေဖာညာဟိုဒီတော့တယ်လကောနေမချက်ဘူးတော့ပေါ်လေနေလေတာကာရန်မှာပိတကနေညောပေါ့နော် import export စပနေတော့နကိနေအရကိနေအတာဘဝဒါလေကြီးကေပေါ်လေမိကွာလေကလီဆိုခဘာဘဝဒါတော့ arctic နေကြီးကေလေလောနော်အခုနေရုရှားနေအိုဝဒါတော့ကဘောလေအတီဝဒါလောချလာကဘောမီလေတဲ့ကဘောတမညာဘင်းဘခုဝဒါကြီးကေနော်အဒီတော့ကခု claim နူနော်ကဘာခုနေပါဒါကဘောလေလေဒါ claim အခုနတန်နာကြီးတနကေမှာဝဒါစီတော့တောက်ခါဒူလေတတိကီတီရတန်နာမိမိလေဟက်ကီလိုရလေခရမီယာလေခေါ်ပါလေ black sea ရနေပေါ်လေသူနေ
tala pole tu ni tiglo ta ko khana ke ni atake ji ke not bloba a ho ne ke li na me di ni se plo do tik ko pele bele a o apo ba wada pole tu ga che ni di atasa la ko lo o lo Russia de ne lo ko su ko re Crimea bele su me nya le me ke atomic ni na apo ba pa ko ne do mita sa la wada ko no Ukraine ba ke lo ko je no le Ukraine be ni le Crimea be lo wada le Russia chu bu lo ki ni Ukraine ke ne asibwa ye kle tak le tik le ta na na pha do nya no le nya Ukraine su wada Crimea be a e se la no ba kha le logistic de supply de pare tra ke lo le target di pho ko do Ukraine ke lo ko wada do ke ke na la o wada le Ukraine te tho bo lo no ta hi ke Crimea la ke hi je le na lo ke ra ta lo ni ba nyo chi no pa cho mo se ko ba dai me ki ko la ta o ta di ki bo ko ne ala la o da le Ukraine attack ni a strategy attack o da le clear pha ne le pa na pa ba no pa mo ne me ki ko ne Ukraine da ri cha a ji ro chi ba no le tho Russia da ba na ke ne we le clear di pho ko ne ke ne Ukraine tu era attack ku si no a strategy as clear pha ne la o da le dot te we Crimea me ne Crimea be ko ma ja le no ke le Donetsk Zaporizhzhia so Russia po wada ke Russia ka ba ke tu ora clear bo re ke da su Crimea me ta le nyo ba me ta le nyo Ukraine ko lo da ko Ukraine o wada attack le ti lo che le ata me san mo Russia na ta me san ne sa do le he wada le crush to bo lo sana ke le awet crush to bo ne me thot te support te ne a clip ya le be le le ti na ke ne me ta le nyo ba Ukraine ko lo bo le ke ne ta do he ki chu do se ko wada le Crimea ko bo ta le Ukraine o wada le ke take back wada mo no ke hi ke wada Crimea te bi se ko ne lo no ta lo ti de phai le o lo wada le Russia chu ko ne ni pa ti nya ba sana ke le Crimea be ne ho de ne ke ne Ukraine ata ku se de pha ne sa tha wada li action se pha ne action ti pha ne sa tha wada li mo no le pa ti ba wada ni lo do pe no pe mo ko le UNSC ta po America embassy ke to lo wada su ti ya sina hu mi ya te wada le Russia ne ke ne asu ne ta si wada ata si wada tini ne lu la me me ja ke na sa wa lo Is not on Moscow's side. Russia is taking 40,000 casualties per month. Its economy is severely strained. Ukraine is innovating quickly. Russia ne asisi wada tala ne 40,000 lu la mo no tala me lu la de pha nya mo ko ti sa ma le ba ta mu ti pa ne do te a ko ta ne de meta le ri ba no ke ne Ukraine ne a ke chu ro wada mo no ke ne Ukraine ne a ke sa ro wada ke chu ro wada ko ne Russia ka ba pa su pa ta wala ta hit khai mo te wada che de ai de pa ti nya ba le ta ma ta community na ba ti kha lo ta je lo no na kha ya kha sa na ke de me na le ta o ta ko ne Ukraine tho su ta me nya la no to kho wada le ba ke kha le ba na we ti ni wada ko be le ba kha wada do Ukraine ka kha le Russia ko bu su wada am lo su wada drone ta ke je ni mo intelligent me de o ba ne attack ke ro ba no ke ne Ukraine kha ne attack pli ba no a che we phe ne ba phe ne lo ga be ne shot ko drone a be la ke ya me ke mo me ne Russia kha lo te di ni to no ni sa na ke ne delay ne attack bi ne attack tu wada le target no tu wada ta lo la we ti kha wada a lo ko bo sa le a backup le ke wada a so mu le America me le Europe me he wada tak so mo no he wada intelligent ke pwe degree cha ale pwe kilo le na ka ba yu wada che le ne intelligent do ba de ne target ona ke ne kha ale tu ba ale to lo da ba mo ko di da te mo no ata me la ba kha ligwa na to lo GPS at lo intelligent ba na kha the mi ba cho ta re pa kha ba lo ba so intelligent ne ba ti nya wada ta lo takle ta hu takle ti lo che degree ba na kha ba pha ka de mo no ni intelligent mi de ba ne kha po le po ba do ba ti ra kum lo ti po ko bo au ne Ukraine kha na de mi kha ba le kum ne po hi po ko po a lot le ba no ti mi cho ba mi te ne ba ba kha ba ta lo la thai ge mi so lo no mi le pa ti ra microchip a lo mi pa chola wa da defense a lot la wa ta ne shi la ta ke ne na hu ba wa da la pu bi te la le Moscow we ko ne Ukraine kha ba da de le pa ne kho bo da la o da do pa kho ba na le abatu ba kha wa da le ta du le Ukraine de blonya ko da ke pala ami so ro mi o da le Ukraine ka ma si yo so ro te pa ne
အော်တာလောဖလေအော်တေဖလေနေယူကရိန်းမတီနေယူကရိန်းယာယူကရိန်းခါလာမနော်အဝဲလေပတေဘာတာမကိုတေဘခါလေရုရှားယူကရိန်းတက်ပူထရာအခခနာတော့မမေဘူးထားလျာတဝီပါမေရုရှားနေခဲကီထဲကီပါယူကရိန်းကနေကကောတနေပါနေဘအပ်ဒေတော့ဆန်လောနော်စဘူပါကောတယ်ဒကနာတာဆော့ဘူးနော်